Fatima. Hi, Abusua Fie. Welcome to Abronomaa TV. Say many more channel is so that but day me na many channel owner no. Babe chichin komo kakra. Channel ye yanka say mami Abronomaa dia. But ebia we enhye da nim nyo man kitin bi enfa no ho. Be nen de me pese mu say da me pese mi hu no. Me pese mu nso ye dey. Munsumuhu enti ene ba ya Abronomaa ne ba chichin komo kakra bi. We enhye na anye tintin bi akakra bi. Ma so wi Adumo awurade adum ne kurakura yensa anti eja ade achi me awu mi se ide na chese ye pa bia boko adum bia boko se si aye bai de wo setsu sa Abronomaa de onfa na djuma ndi agro se de mu na djuma o ye nti na ma mo pe na asem se do ye serious one acting mu ma nkofo pe wa asem pa o mi de nyame asem me so me pe wo ma asem me hu se obi pe ma asem se na me hu ni amenye fi say ayi me fe dodo o videos kra me ko kan comments na utimi di honum nyina fa na bi su di matam ni nyina se de nyina ka ho na me nyina ka ho la say pie nkofo bojo so say ya na fe me kra me ni age ama sa na nyame ye na ade ma nyame sha se de o ye wadwuma ne die serious o wadwuma ho mfa wadwuma di agro kra wadwuma wo di ato ho so se wo be ye die se ne atie bi ati sen kra wo se wo ma woni gi ho na wo ye ne yie na ye obi su fra ye obi su hwam na wahwe ana se bi ono so abejoin ni wana se ti se obu ka se ebi pem asem last ye pie hwede amanfo ye na so obi hu kura ne nani agi minzu so obi be se me nyo obi ya nyame ne kurakura me saa me di na mo nti se me hu adofo a omo ni gi me hu pem asem saa na je se encourage me bebre je se hyewu nkuran yes hyewu nkuran ama wutumi ye de se wo ye nyina ka ho ma we de ma we mbusa wasem kitu de ankasa pa na hye nkwan ma utimi de effort bebre hye wadwuma na wo ye ni on say obi onu ma obas ni mu keke on de oba be ye bi na wako enti wo de na cause me show mu bisa me timi say wo act na very very way yes we de ma fa ko no me sem pa ko we de wasem fa me bisa na ubisa say ade a encourage me ma metimi ye adwuma me ye sorry why me nya call bi na e ma ye breaki kaka mo mfa nche ye adwuma ti say de me di kan ye adwuma de wo ya ma wani nko ho na ade nso ma fa ne say ye ma adwuma a me ye ndi say sati say wo ton ade na wo ton bi be to ade no wayi wani wetwi wani wo mfi no ga me de kokoko me de mabere e me de ma menwene me ho ma se won tan de no na je se won pese obenya sika so ati ase na adwuma we no so wo ya wo se wo du hu wuram ye ni yie na nya obi fe e bi ko obi so ti ba bi wo pese obe act ba wo hwe wo kra wo hu kra ne ma me di act no wo ye ne se di ye me de ono kra nti mani nyi si no kra se ni e bi so na obi so ye ade kra sen mi o na so nam ne me ye ni nti no atwe na san enu nti ma me de me hu wuram sa ade a me ye ma me nsa koma no de wo ye wo se wo ye ni ye mfiti ase mpo na emre bi adwetwetwe mu ani ye bi ani ye nya bibi ampo no wo me yire me ho ye na te sen na obi kura hu utimi che ye ma na ho te se ni petimi hyiam ne abeba mi se eye me febro so enu na hye mi nkuran ma da bia de na me ya me yire me ho eye. Oh, nice. Me nempo kra de anhye da mba no say ba betchi abrabo mu se ma na bibi ye na ye mimi say me o fan kese ye pa me amete he e wo acting mu kra me look up to you intino ni o man kitigisi bi e fan ho ene ye pese na ye hu na ma aduane a wo ankasa wo pepa e aduane bi aduane a me pere ye hu asantini akola de fufu me pay fufu papa sa first fufu say na metimi adi na no pa adi na wia asa adi na nwumre ba am say mi nyini nti no ama ne ma bi so atete me pay fufu pa ba this time they me di no once one say bi a me di na no pa no an nwumre mi ntimi ni
Okay. Medi na awia anwumre mintimi ni. Se medi na anwumre nso anopa na awia nyina mi na je se medi na anwumre nso kra medi ne ntem 4 to 5 na wo se medi di awi. Nti aduane amepepa fufuo ne eto. Eno ya santinya ompa. Eto. Me peto se me fa nguso na me na kasa ne nkwan ben pa na ope. Nso enwe ni light soup na mpe o. Ompe ne nkate nkwan. Nkate nkwan no idi no etutum 1 bi. Baba nkwan die. Midi ana adom na ase girigina me bunti no. Na me mpe ani abenkwan. Abenkwan me pene se unse ye mpenifo ye kan se enkwanchiwa. Enkwanchiwa se wudi esiwa bi a 3 days no. Na ye tik na wasan de esi jaso amana chia ye se de ye abomu bi sa. Wudi di banku, wudi di mo ne sa de mepe. Ba se me di fufu di. Tesa abenkwan na ye enkwan a me ni nhedam enye ho sa me nhedam penisa anti no me di fufu di a me ntimi kora adwuma na ewa abenkwan mu nti na wo mpe ana se enye aduane a wankasa wo so dape enye adwuma na adwuma de esenim se adwuma wo be chichi mu be no abe obesi enkwan ba kwa be agi se wesi enim sa na rere nso rere enkwan nso eno so sa adwuma wo wo be chi wesi wo wie wasan atwi sa mira me ya me rewe nkwan dia. No ayo. And one day yanka say ye be ma wo aye eno say rere no adwuma wo ho nti eno kra nka me prefer abenkwan sen. Na obi su beka say bia wonim ye. Rere minim ye. Ne ho adwuma eden. Se wonye obi a wutimi ye rere nkwan pa wo be say no. Nti rere nkwan so me pe but me dia na adom ti say abenkwan no. Nti ma me pe like so say na nkenka te kra efo. Enso ani fufu me nhedam penisa once bi. Enti o si se fufu ni ho aduane a o pe best bi o me ye to. De ne ma o pe to ma. Ye to de me to be one de kra ma me pe to because me ma me de tete yen fufu eto de na ye di mi sokra no be free school baba awia no ye fufu to di kosua bia to so ama me ma me so no mpe eto a engugu so nti e ma sa de na kai ho me mpe ne hu ene na em say me sisters mu ana say me nuanom bi no e bi di engugu so kakra but me say ba ye be shia set so say no ye fufu to ama yenya engugu so a me complain medi okay medi ba me akasa me ye ma de dia me mfa nwu so okay me mpen na tonso obi ntimi nya ma continuous nti once wha bi na fufu to ama na engugu so a usimini ubedi okay ma we dey free aduane ne sai matia ka ben pa na ma Abronomaa na je ho Abronomaa de me peka ketuo sa me peka ketua ka bi di say ye kan say range over na say sa ne kan ai na Land Cruiser we said Land Cruiser and Range Rover smaka na Pajaro ana say Fortuner said dey ben no bi no cars akese me pe family car dey ma me pe no family car okay and say that chi bi no me ma wo no e bi oba abrewa omo ba na me si me hu abrewa bi pa ono anka say drive me say yes that's me nanka me prefer say it was me na ya me fe nanka me nana no gu achire grandma we want this grandma we need this grandma stop here we want something from this store bibi sa me ye disturb will be sa no won say nana no wo nchen a ma wani je wa bo abre wa kra wo ho odin omo kasegu asum ni akontokwa na wo tiamu nya ente no kra ma wa ho odin nti me de card enu bi na ya na mepe ba mi nya bibi sa no de me nya bia mepe ba o de onka wo dream car pa na mabobodin no emu ba ko bia me nya bia mepe ba mi nya bi ni de eso obi drum me bia me nkoka kakraka nkoye kunkuntan se de me mu mi ni bi kurati
obi bedroom bi asem pe Land Cruiser na se ma se de yehu wa ha so ka Abusua Fie mu de anka wo be ka de wo pe o nke Abusua Fie mu ka ha ba di pa no 2 billion Abusua Fie mu de akoye se ye adwuma wo ye character ye de ama o se portray no enti wo se wo ye wo act ti se wan kasa na wo ye sa wo na sa asem na to na ye reality o act sa ti sa ade na ye real sa na e push you more ama dia said ye de be ma obi a wutumi ye okay ye de be ma obi a wutumi na say me start for esun na ne de ma areho na ne ejai wo de me to areho a wo besu mama wo su me krom crash me krom if you say as an actress and as an actor there the bia do be to be wo say wutumi ye wo yan so ye ma na nyefe ebia director de onim bia metimi wo bia ebia director bi onim me sa me ye de wakoto a wo say wo ye ma na ye bia na wo peda part na wo ye no o pe ho de ahye ne movie bi mu na wo nya obia to ohun sa na ya ne fe nti eno so yi obe frɛ ana ono director bi di nkomo na wa kyerɛ o baabi a nti eno no baabi a do betu bia wo so otumi ye eti ma se si am Ghana ne yewe so ebia o birthday bi anase sometime bi holiday bi na ye see ye pese do fly ko country bi a country be pa na o pese o country am pe country am pe de se bebere o bubo ni nyina ma me pe US me pe Canada me pe UK London wo me pe ho ana me san pe France okay sa for ayiwe country me pe pa and them out to make a French ba ku bi o kabi ma yentie ba ku bi o hu se school de ye susu ana ne ye sua ntin sheda nya yi bia se ji se obusa me na se ho no metimi ana na kasa mom na me French de mente wonti de American sava wo bisa me se me ho ye sava no makasa wi sava na très bien me just say ye pa see so we France now we show ya Abronomaa person over France o person ko Paris ni ade no o yen o makosia French bi aka no and US US me bro for me person me polish no Canada nso am ka French wo baabi o okay and am baabi so French and English nti baabi a me kwa o mo kasa na meti no ena me pe na ise wo na kasa French kasa bia wani ji me ni ji ho papa me ni ji ho papa mi so na mi wo school no na me ye French kakra nti na ba se ye no exercise bi ananse bibisa mi tumi ye kakra onti na nti na ase mama ni ji ho ba obi be se bi wie school e betena fie bobo mere wala ayi bobo kokko ayi de obi be ni nyina ayira oh nice na ma ai abra na wusua no agro be pan no ani ji me show height agro me ma school ma boy netball ena we nso ayi volleyball so ma bobida na one try basketball die nyame anim ni ayi badminton o se de ben no ena kitikiti bi na ase ayi rubber bi ehye we no obo no te se de obo ayi no table tennis ese na bat ne ye tintin o tintin no obo ne sa ye kitikiti bi ha okay na ya me fe but mko obi once na me hu se me ntimi na me jaba na netball de me bo school ti me bo obi wo school nti anu se me manage ho na ne manage football ba na me nya de na esa me de ani adin na ebo ba na me nya de nti no de ma me gya ye kura no me wie school foforo na me girls I say boys and girls be as for baby na tie ko join ni ye ti kuo bi na me ka ho na ebi susu wa adum ti na me ko adum de na ye ka say ye koye games ewo agogo side wa sante achima agogo side baby dwansan o se baby
ye match bi wo born e ba me ye bo kama o mitimi pass bia e bibia kama na obia ma short kese bi me be chest hey se mframa na e wo born ho se de si kukuru me de me hwe ho Wambo bio. Mbanka wa haiti nanka manage ho pa. Enka obetimi abo basketball na abo e grade pa. Manage ho. Ena meni ama de bebiro. Sa. Ma fro ayi anka pe hwan dem tete nkrofo anka nyina. Me na ho atwetwe nyina se fa ayi bia. Enti na ofofo amanfo mango ni omo pe. Na me nkasa nso me ba beti sisi ya. Me ne me nan fofo nkwa mse munyina. Anka edua bi ase ben wo sa. Me ya omo toa so. Na ma fro. Ni ya fro anka me na mitimeti. Ene mango. Mango dia ne ete. Ne ete pa because me na me namba party mi so na Ghana legend servicemen omo wo de kwa ahemfie side ho no. Asante hene mo side ho no. Na na yeti me pa me so na me teme papa nche ho na yeti nti ase sebi isi mu fu no mo ntafu hausa fu no mo nti na ho amango pe bibia sisi ho mango sine nti wo furu kwoti bi e ba obi kwoti nti wo so wote na ebisi obi ani mu nti me ma nti na ase me mpene ma obi meti ya de nti ne ya titi di sa de enzi efi ani mu kura kwoti bi di na de si mu fie. Oh nice. Nti me da agro bebre ampe eni aso na chaskele mi ti mi bo na akobo obi etiko. Yeah, agro de ni pe di bebre ase Now sa pe ampe. Ampe nyina sa ase magro de ni nyina na mitimi di bi sa. Se de na o si ka basketball ni football na me je se bia me agro pa na we ni. Me agro no football de na me ni je ho but na me nya adi. Na afenzu na misuo mi nsem bebu ni na sefo. Ndi amama mfa me ho anhim. Etima uso no we ni edi nse ya. Misua no so na me nkasa nso na me ase na menye. Na ase na onye wa onye uni se. Na o ya na ase na onye. Nkasa no se ntokwa mo by heart mo no me sister na odi machi na enye. Won de oboko akokan ba ne nyina bi so me nkoka ntokwa me ne ye pe. Mo kwase me hu ne da. Mo se pa sentafo. Nti me koka ntokwa ne ba. Ono kura na ma mani ye den mo. Unya obi obe support. Jai. Ti baba be ko ama sese ono no obo meme nyina. Ene mama me akasa. Ti ngwa bem. So Yesu ami hu ye ne de. Ye ne ma me tina kakra bete chi ne papa na net hu se ye ti wo nzongu line. Nti na se ene de unti se wo betimi abome kura ne de be ye gu so no. Wo be ka se mebo. Sana tie. Ti na ye nsheda anye se yakokunto kwa basabasasa. Ne kura na me ebi tie hu se me yese no kura obi se na na ma peni. Na dodo no mu nim se me nyesa na otie wojo. Oh. Ni nsheda anye basabasasa. Ba ni ende ni die. Em se ehwo but wo kan na ya na yiba. Ma me nsheda anye obi. Na me so Nikura me nsheda hu se obi aka me kokonto kwa na. Ebi kura nsi. Because me hwe Abronomaa na obi be hu se dipa ne bebre nim se medwo. Nso nyina me nkasa de odi machi ne na ko pentokwa. Na me nkasa nya bibia. Ne onu mumu aye din adwo se me nkwala abo. Ama me mumu abepe kasa. Sa na tie. Na duane he me refi me duane ba kwa pesie bo de apesie. Chai go down say wan kai me. Ka me ba be kasa na ma o pa de ye tifia o di bo de ampesie pa na wan kai na me kasa o ebia. Asunson no. Eno so ka ho. Okay. Ena se ne na me ka na me se na papa te ye te Ghana legend sojafo ni mu ho no. Nti me foforo anka be ne ma na ma o haiti pa de na wan fa nku soja. Se de na o papa wo soja ne ka protocol. Me papa kai. So me wi school for so de be ko soja me se me mpe. Me papa no omo. But so ye na adwen so obabu a wo dwe wata so atade e so pega wata de na ta so sei wata so
obi twa oye ne nsa se obi twa 3 pesi 3 si baako me nsa se 3 pe me na me ka cho te say the wafa king a kerosene mo ne de egu a obe 30 ne so no ya 3 pe na odi betwa sojafo aba entina me ni nua no ye kan sojafo ye bibi na ba sojafo aba na ba oh ni ape ba bi afa ebesi na papa ya hu sojafo aba no ya nka ma na ntida enti no na say yes so aba no nti na wanko soja de na ye me say ase omu tiri mu odin sojafo ni tiri mu odin nti na ye me say me ko soja ebia mi timbe din me so me na me kwa the way a omu training ni si tie na hwa mesu na me pesu so na me tiri mu ya me dent na me pesu esu mom die ye nyaka se sin we obesu a mi hu be bia na oni so me ma de fi nkwara abrem me de ma de fi nkwara aya mi hu be bia ni so ni efiri ba na me pesu nti na me suro enti me wi school for no so ekire mpo me papa ebenya stroke ma papa odidi mu an odi wuye ba safo be na me ye betina me ma me nchen first nde ho na na yeti Ghana legends akotia lai ho no sabo nzongo ho no eho ena na ye ne papa ti ba eche a me papa ye yi kakra se na sa amre na me Kenya na one me ma me omo nware bio nti eche na se papa san ware nti na wo se me papa ndi opese ye tena ne nchen but ye na ye ase ye ha adwene kakra ye me ensa ma me ensa ne ha adwene manko a ye na mu fie wo me papa ne me ma me emma no ye emma me ensa nti ne ha adwene ketwa no no nkasa te se me na me panin so na me nkasa na de odi me achi no hey nti ye na ase e wo se ye ba ye ma me ho wasaf nti ye ba ye ma me ho wasaf nti ase ye ba asafo no na ase sa niema sa no nya bi nya ase won kwanti kakra na me ko papa ho kakra na me ko nti ase asafo ho ne de ena na mam ba school Zion ho no ba na me wo me papa ho no na me ko school Aswansi St Augustine's sa school no Anglican school na ye drama ne na se for if you want so ba say Kumasi ya obi aka ase mu a kire wa asem debi asem prempa assemble ho no na CSA ho no park ke sie bi wo ho a na ye frɛ ho Red Park ho na ombobo ne ne nyina mo da so amanfo bobo ho no mo asem school asem boy school ho area ho baby na sa school Anglican school bi so share ho na ye tama ye drama na ye na say ye ne ana ye ya de rehearse ya de no san ye ne ye ko fire drama ba nti ne ye hu nani so ya just teacher ne be ka che say eye yapon umi en coffee ansana nti ye hu no ba bia be kwa akopem ti me free me papa ho na me ba Zion school o asafo ho no e ho no de teacher ni ye teachers ne ba ako eno omo kire sa drama no that time ye ne friend play ye play into on na kire into on the o kire ye ba bia be kwa akosi ba bia ade ne be ending starting nyina nti ho no na me ho no de me kai din ya de ma me na omo frɛ me di we so me kan ma for oh ma kaka ni omo frɛ me ayi akoso agrushi na ase me ye maid akoso agrushi me ye siremuni na ase ma betina obi nchen nti na me ase maid no na omo frɛ me akoso na na ye frɛ me but ye bisa me se me ye die ni na me se me ye grushi ni na omo de so akoso agrushi nti se na na ye de frɛ me nti me free one na ase mi wie school no kra che yo em se me ko SS kra wie mi kra me ko yi commercial school nti mi ko wie na afi me tete wasafo me tete wo kruma se adum ho ba bi si wo mo yankufo bi yesini fufo bi yesi na me ko didi wo mo achi se ne me so me ye bia me ko ya ene na o na ni pa ko ya ye fe ne dan adum dan adum production adum ako da me nyini se nti wo nyina afra me ma that time so kra na em se na ma ware ya wo na bibisa I say una acting dey o di film nti ase ba wo kan na akoye bibisa obi a be kan dey ase wo di film collaborate nti a me ntanka ba o say obi a o pe acting bia no school bia o pe so join drama me say school na me join drama from SS1 to SS3 drama bia ni ho ye ya na me nka ho eti e no die
na me san hwe super odi monumu na mi so na so na me sa omo concert no concert party ana na sheda na ye money din say concert party ya che ya na concert party beba na ya friend concert okay na ka akum ni opiamo ne na sefo mi bo we no obi abewum ombehu se ma mi ne wanyini Intiram go hwehwe bi wo prempa asambe ho no. Okay. Intina asem ani gye ho, ti me kwa de yi sa asa rough bi ombe ye no. Sumbe fia na msumi yiye. Me no obi kasa na maka yi. Me na namfufu obi ti Ashtown. Me no omu ne ko ewie school. Ye ko hwe concert ni bi wo prempa asambe ho no. Ti ye ba ye 2-3 penny ho. Ti ye ba ye na ye kan sister ba ko se obi be boss aya kwakwa na de ogina so aya wombra na ye di ye di ntimi so mi dura me se aya kwakwa o mo se aya wombra nti o mo de ye di ye fin na ye di Ashtown. It's ma apart from acting no other talent na insani yes. Me ye hairdresser. Oh nice. Me siesi ayefro. Me timi ye makeups bibia but latest one na baya ye ti eni echi ni ati we nyina no eno na me se me mpenti no me nya madwe ba me kasa me ye bia ma obi a metimi aye pa. Okay. It's me Abronomaa ye hairdresser. Chese style bia o pese ayefro nyina na ne ma mi jai se adwuma no na me ye no wa asafo bibia na meti no na akonfo meji obi store kese abrusan bi ase na omo ye ahemfofo chi ne ye wa ase e wa asafa mani ma side ho na me anadu bi ma ye obi ti kra ma na ya kodampo ma cheme da na woman sister bi the fee twice so bobo me pu na na ho ani nsa na ade a chekra bobo 5 mpo wo say me sorry to me team many hwe time no bisa sem why was here my grace only friend of my grace no me be no was enwa we ye mitini wie no one lock o shop ho na nam man say na ogina ho na me lock go nya was and ase ya bie ti bese ko hwe na me say ma me di was say em sa kromfo aba na me say ma me di bibisa na ma comment mi no nti me so we de ko check ma me na onu an kasa ekugina ho no hwe oba na obeka chem say omo buani o omo yiyi niema bi wo nti besen kohwe ne ya mfa wo niema nyina se ono kra na onwuram nti mi bie me dai na me pie na mkosalo chese ya me kasa na ma ye showcase kese ti se wardrobe kakaka 3 in 1 ni bi no ai front ade hihye masafo de omo nyimi we area ho de obi e ni masema making niema wo mu nsa na that time so na obi wu a ukoja na sorry a ye wo bag ya se ekula kikitu ebi no na de okoja wo na age akora ne napkins ni na aduane ne nsuo ne bibia hihye na bia we age wo ba we so ekita na wo de wo nam saa na wodi mu enti eno saa bags ni bi nyina sisi so yes saa ni nyina asisa anta I front ade me dryers na mo dryers basics ye fa ni nyina wo se bi wi school for na me ne lawyer bi na ye adwuma lawyer ampretu menena na ye adwuma ofiri mam asante mampon kra nti hono na shop bi su wo ye nchen wa adwuma nti ase omo Roman here nti ase me ko to bi wo Roman here ho lawyer ne store bi wo ho nti hono na me ko to bi ti etua me ka bia na me de akwaje driver ko bi kra na me free akwala akatesi amesi so me free na me tuatua na kakra na ma age na me de akosi nti me nya dryers 6 na to tome ho ne ma ne mi se nku a ye de retouch tire ni de siramu nyina me tono box ne ebi a half box na bibi na matoto ne sisi ho bibia shampoo ni bibia ya omo fani nyina je se ye nya me hwe ti mi wura mu me gina ho sei mintumi nkasa asem na me na asem nsu asem nye gina ho sa me nso na ma ware awo me ma no be de otoso me ensan ka echi na me mu no me baboy no ana me be ka chire mi kunu ana opi ba enso na o taxi bi o de ma obi na etwi ti na ade anchin ti na nipa na me fa na obetu taxi no na ya ko report that day na me hu say that do aye wo kakra katintintin bi sa ho that do apa na omudi etuatua tax no tai no car ne tai no koba no
omo de 4 tua na adwo na ka ni sifo na omo ba nti eja ya kwa report ye be na didi a cha ba pem na me de ti he se na nipa kro mehunu na me de ti he nti no na ama hairdressing na committee nti me salon na niema wom me sika nyina na me gya no ho ye fa ni nyina fa bibia nti na se atiwani juma timeni so na ma me di gya ya frontal rear veil bags chains jewels na niema me de tutu ni nyina we dey ka nti ma dwunu free so nti na free wana se na se na me say free niema nti ase niema free na wo ha me nya sika kakra ma kofa materials mpaboa no ne niema no am di free kakra na ja asosteni mi me di be hu director Jones another room me director me si de bia me tene so ana maso wonu nenne wa mama ye nya akwa Abronomaa me titi anka first no na me mu odu ba sa ansem ni nyina to me nsensem bebre bi so tete ma ware nyina so ja ye ntwa fa ye ntwa no so ene de fan ye pe o fan ma me so me ye tan ta Jones be so me mu ene metimi agina brane me kasa me nipa hwe me ma me atia nipa ti me sere ani je me ho e kan bata me ho enti movie ne de adwuma ne de ma ewom se we Ghanaian movies ba yenyi Ghanaian movies focus ene de kasa movies be no ni je obekasa Ghanaian enti yenyi Ghanaian movie for apart from Ghanaian movies no movies be biom na we ni je ho pa Ghanaian movies enka ho na me free Ghana no na me call Nigeria movies Nigeria free what dia American movies sa mienu na Chinese movies nso na me pe na India movies dia no kra na sha ase ntia no na ye hwe ke correct cinema akoko hwehwe bi so say ye nketi sia no ko hwehwe bi wo ho ntia no na se ebe call form kakra na Chinese ni beji hini sa na ye hwehwe Chinese na nso ye hu ya na se Nigeria for do mo di apa nti Nigeria for me so mo ase hwe Nigeria movies ni American movies dia me pepa ti ma Nigeria okay we mo Rambo na Arnold Schwarzenegger just movies na me je ho pa action movies action movies enti Nigerian actor and actress be pa na open asen me pa so de is there any favorite opo munye na asen obi asen ba anya obi acting ya ofe anti sa ni pa no ntino me no na me hwe ade ba ko me hwe Nigeria ba me hwe Nigeria me yi kakra ma fa Chinese movie kakra ma fa American movies kakra kung fu mo ni India for them me so ha na me kambo na ya me de me dwanti sa wo hwe me acting pa na me use first pa na da slow di say India for no nye gidigidi nso no o ha adwene sa de na woman ma se wonya opportunity ne se okoye Nigeria movie obeye hey why not sa ade na ba ti se me Director Jones bonya link bi wo Nigeria na se na kwa Abronomaa be sin na ye kutwa movie wo Nigeria me ni Nigeria for actor me pe eno kra be polish me English ni kakra mo so mo sha dan TP do that force no o de brofo de na obi atmika French die na dia na brofo ma na o say brofo French na din no kra no me sha dan tene papa sa o but say dia utmika be defend me ho defend ho dia obetimi obetimi india na bi ohun say brofo no oras no na ya na amamfo piu okay say oran won say oran dey won say ase de bia wo kan brofo de bia wo kan brofo nti ama wo piki ne amantem na ya English wo musa meti wo kan meti metumi akan bia kiro but enye continuous said ye won say abrofo no ne Nigerians ne ho ahwa no mo kan brofo de bia no ya de won say twi no na wa ha pa
we say local movie no cry na ye hye no. Who say Nigeria for ni say ono be kan brofo no ba ni kurom kasa no de kakra wona brofo no so to so ni kurom kasa so yes ya ha no yes wo country a wo country wo kan brofo a kan brofo na nsem ho na ya na ye de English ni bia wo mu kakra no so eboayen enti Abronomaa ye kurom kasa enti me kan me de me mfere ho kra na brofo na ba ku bi ese me ka fam metimi aka fam. Okay. Enti actor ben anase Ghanaian actor na actress ben na we ni shia osinimu a o pepa o bring it out to energy na ewo mu no energy ni di say ni obi a o push mo o say of across say woni na atia ese se wodi watema so ka asema ya to be ka kire enti hu ni say ade na ye normal ya acting enti so aka ja because say me ni gina ho say onti mi ni di matem na so na me so mi kasa na nim ro enti mi ka atendidi asem nkire no ba e dru acting dia de wo say me ka kire no ono so de wo say wo ka kire me obi ti say na mama brown say obe ka kire na esi edu obe ka de so obe ka kire so enti no acting ni de sa na tie ni pe bia woni ni be hia so obi wo ha sa newcomers no upcoming from obi wo ha so hia o si ya o si maami we no ate as wo suru eno ne bia ye meda eno se enhye wo nkuna e bia ye meda sa me no ate bia na msuru wa she I first no na me be shimba ye say die say why you na me yi mani ato free o say ya foforo a ogba mu foforo because na maami penimu si na me ka say tia no maami penimu si na me yi say ade no so ye de ama o say ye nti wo say umia wani na wo ye ye nyina sa e ba mu foforo sa but chire na wo pikini ye mebi ti ene de wo say ye me ni ugina ho si ya wo ntimi nyina mani mu ni mate untimi nka bibia nkire me me metimi atia ho e wo abontene untimi nka bi nkire me nti fa ne say ye acting sa no so na ma wo ahode na wotimi le ye adwuma no nti eno de ma we de me last question we de musa question we ya eno an ma o hima yo bam pala na because I say o hima obia sa nkofo bebe abusa me sa o hima anyame ba onyame yemu ba nkasa ye nyina ebihia oda Jones set so ena ase ye nyina ye dodo ye ho obi nkase ntia obi ye nyina ye kama ma ye ho ena director de ne ma me say me ba de sese me ye na on say ye acting de wo de be ye wo ba no sa pepe na wo so de so we say ye de wo ma me say me ba de me de ye me ba wo say de bi am ka cho say me ba no wo se no and dem papa cry ba wo se no pa enti de me de ye no sa na wo say me de ye wo na de no say acting te wo say ye yemo obi hu say eyemia me yemu ba enko ye say ye fake obi wa woni ne act aye wo ba no na say wo maame no no enam say enye ono na na ewo wo ni nti ase wo twetwe no ho ase saa no emoa adwuma no nti wo say wo ye ne say wa wo yemu ba no no ene ne be fanso wo say me ne ono ni nhira act a ma say obi anim say me ma no wo mienu nso nya me ma ne wo nti saa na tie ye de ma wo say wo ba no na say wo maame no no a wo say wo ye te say de say wo maame no no a wo be ye no ena me nso say wo say me ye te say de say me ba no wa me ye no nti ya saa ma ni me de da was pa nso me da say wa ma ye nyina ye hu ne o ma o pe ne o pe ne wani je hu che say ni kapa say wa cheche sa ne wani nyina na next time we be share o die na say ye ba ofia mo aye fufuo ene like soup aduane a wo pe mediane a me pe no aha ma ye mediane a me pe no enti ene de enche kura ye be sa to awo wa ofia mo di matia ye be to wa ofia na say me bo ne kama pa wa cheches aduane a wo pe ya chini beans burati ye ne kama pa mo di yo ne mai da spa o fans NSC and Yambisa on your mouth painting with your last words to fans.
Me fans. Hello to me fans. Eme damas. Ya mi shamu pa. Se de bia se moti Abronomaa. Mo aniji. Na se bia comment bia mo de bama de me ye no so enye so a mutimi ka kire me na e bia se sa mesisa na se ni kwan se mesisa no so a na maka kire mo se eya ade ama me se menye na mfentu obifu nti mesemu hu Abronomaa mama nkasa Abronomaa de onye Abronomaa ojo pa oye pa na acting nti mesdem mo no me se de mo do me na me so me do mo papa na mesemu a mama Kristo enye mu bibia mama Kristo enye mu bibia na se ame wie yemremu ne yewo nti wudie wonkwa asore kura na ya bompai o to bible kitu ebi kura read part baby okay one line pe ebia one verse we read ya na we gina so na dia bompai ensem bia koso wo abrabom bia wo bible solution bia wo hia bia so wo bible ni nti mesiro ya read the bible na bompai ninya otwen akoma ninya gidie wo Kristo mu se ne mo hwehwe bi obetumi ayama se wadwuma bi na wo ye o se ade a wo ye ade income bre wo ne de yo na ye ne yie ninya odo ewo se adwuma ni yo ye ma obi mu abembuo na enye ebi wo ho na wo be ye na wo betofom but obi bebu abem we de jaye we de enye wo fi se no na bebu aba wo de tokoso na ye na fampai wo ta echi na hwe de nyame be yo mi di nyame jamu nyina mi da mo asise da mo hwe me na mo do me nso me do mo pa na emom Kristo odo mo esen mi mo share manesini na say mo subscribe to Abronomaa channel say the mo doni na mo share so why na mo subscribe to Abronomaa TV na o subscribe via wa like wa share no I hate post notification bell no say the be ya Abronomaa the video bia tuma obenye bia share and as all say Abronomaa movies and so asha monko akobet official TV na monko subscribe na no so mon santan post notification bell no na say mbenya the videos bia na nie the osu the o sere do ya tirimodin ubenya ni bia ubia wako JKS madam for so Abronomaa sa wo ho ubia wasa ko promoting Ghana street code Abronomaa so sa wo ho Abronomaa ene na me to me bidie no ai ono e superstar ontino channels ni bebre na uwi ya no subscribe to me channel no Miss Blue ene de me ana me ye me nyoma egu antino upe a uwi ya no akako check it out e da ma se mo share video yi na ma like na ma share na ma comment so wa video na ju this time am e baby si na wonya subscribe ya no patcho den na wo ye bo more den subscribe why ne like why e do mu nyina bye bye Mado kase mo akwaba ba Abronomaa TV so ya ba se mi yoba nti ene de mado kase ne ba betwitwi nkomo yi we nye se ene ba betwitwi nkomo aba abrabo mu nsem ana nyoma nkete amado kase eni je ho enna che se ne ba bekan mado kase bibi na nim se friend English woman o kabrofo ankasa brofo beka no Queen Elizabeth enyanka this nally no do on kwa dia you can talk aiti ene madokas ne eba be ni na twin komon kakaka ya ni madokas we busu afie me na afie ne eba be chim tin yenim no madam fun yenim no me krom movies chesenye movies ya me kekwa movies bebre na tete de na yenim no wom nti enya afie kwa na ye ba be bisa ne nsem bebre ene nim se madokas so de wa interviews bebre a cheche baby ofri ne nyoma bebre nti no ene de nyoma na ni je ho nyoma ope ene nyoma ompe ene ba bisa no eti madokas me sam akwa ba bi ya ba yes na what to say me ho ye na ho so e dom na ahwe ye ne mpa ebonti ye ho ye setro kronkron no me ho ye so ampa se dem si show ho edin di me ho odin seka akoba no ho odin pa
Ma doctor so dey say wo sini mu dada. Ene nye ene nso na owura sini. Owura machi. Ewura machi amane amane me ndu. Owura machi pa. Enti before say you be call your questions na mu akasa no. Then na encourage you ma uye usinia so extraordinary form. Nkofo bebree de. Ma show usini bebree. Ena me hwen so a ne nyina usin se de be ma owura de be ma obi extraordinary. Me cry I look up to you. And today pan e motivate you and I encourage you ma we de wotimi. Oh, da wa hwefo ase ne watiefo. Me do mo ina ase, oso me da ase. De motivate me. I am a fans. Also de bia wo ye na say when you be e mananka so eya esa na ebu abem. But anytime bia wo ye ade na nimpa hwa mo na wo hwe no wo ye no na wo nya ahoden so ede ye because wo ye na nimpa anhwa na che say enkoyi nti wabembebu nti em say ye fans ne de e bekoso adom ase omo nti na ye ya ye yere ho ye ni ye se na ebe ya anytime bia mo so ani baji enti efo se matimo e na mo hye ni krai ma ne ye de oye enti support bia mo de mama dokas no eni kwan se esi e se mo kosoa na mo masa support ne ba mo comments e ne hye ni kran enti se mo am comment mo ja comment na se mo asemo ma na be ma ye den ebu ma dokas we dey say me ka show ahyase ne say ye mfa nkwa abrabo mu nsem we dey enoma wo wani gye ho ene ne be ka was ma dokas aduane be pa na obe ya se me no aboso yi me manya fufu ani be ye rika na me yale unso pe fufu ewurade a asantini nya asantini o na ope fufu sa me so me kro me yedi fufu pa okay ufin fa wasa me wasani okay me kro me yedi fufu pa yeduane pa ye fufu ene saka ne abenkwan enti we dey do you know saka na abenkwan no unim saka na abenkwan I don't know oh ne usa me say ene abenkwan emo ne abenkwan enam emo na mo friend saka okay mimi krom ye friend saka okay nti mi manage fufu ne nkwan nkrakra unim nkrakra do you know nkrakra unim nkrakra jo meme pe fufu na nkrakra na nka wie bia bono fufu no so menya na nka abo 12 o'clock ne manya me fufu na emane kako beefi na nneoma bi na ode awo na nka wanya nkuruma me nsa pa na ode ato na pepem no so awurade a eti ma loka say ebi after interview and after conversation ye ba ofie say fufu ene nkwan a obosi so betimi aya ma yedi amam for light soup enti eno de obetimi mewo fufu pa mo say yes wasani na ma wo fufu ama wo mokonkwan ene tomatoes nkwa memfa mimi nintra mimi nintra unim ntra nyadoa ja mi kro me friend ntra okay mimi nintra nkwan na mum ye wadua bi we fe na adua apenya unim adua apenya de bi ya kola usa me back ahanom no best we friend no ye wo beans ankase bi abede nkwan beans afika ankase no aso mbobom like no mimi kro me friend na adua apenya yeah ye de bolite soup ma wa na mfanse wanya ponchin krakra bi na beef bona pempemu a ebra ada baba mi fie na kacha mse baba mi fie you look so delicious we dey buy a from na yaba oh you can call me and wait till my house okay you surprise your fufu and goat meat am I lying wetcha okay that's all the English one they all can be correct fufu ne nkakra pa mo say yes adi fufu ne nkakra it's English woman say fufu eni hono ma aduane be biom ne ba opepa aduane ampe na make us ampe saka no nkwan okay ani stew de ya menta ampe ba me aduane bio pa me pede ode meba ma me nyema ni miye kakra na ese kasa de eni mfifire nanam so you fufu ni aben enkakra firi hon ma aduane pa mepeye body apesi ene so de bibia akwere asantini asanti ko so say
Asante for any omo pepa. Sa me krom yedi. Sa. And I say mo lifestyle e yakwa. Oh, say na, I say the deba and no kokoba. Omo na yakrobo form. Okay. Asante wasa infante na bia, wasa infante. Ye na yete ho kasa. Okay. Said the whole car tree, me once I'm no catching. Met me so I can come casa, me ka wasa kasa pa. Me can say what? Body apese me krom midi. Me pa body apese na body apese nso me mpa on bibia o. Ma puton kontomre no. Na me de wo de wo mama na kakra atwim. Na wo de nkate kakra atwim. Wo wi na wo no wa twitwa je ne bebre anwe. Wa twitwa anwe bebre ni wa ya chewo ni wa hwie agu. Awuradia. Wo be di awonsa. Aduane bi wa me pe no. Komojuche we me ankasa me de bros. Because English woman die untimi nkasa utie no na ora ho. Oh no. Untimi ne ntina se entwetwe nkomo ema onfa areho no saa. No. Debi. Ne komojuche nyina. Wo hye no kra ne lifestyle mu na akasa e fan. Ma se wunya kwan. Se bia wo birthday ana holiday bi na ebi adum yesi epese e do ko ekurofofro so anka country be na anka bu. Amanone. Ai. Ase ba meko bi yankwa no kwa. Say. Yes, ye obi bi e fe na yi. De de kono. Wo obi ansa no timetuka. Visa ene. Ne visa. Then passport. Sa nyankopon e madum na sa man for passport mitimi ebi. Na sa akwanya ne ba. Abrochire kro no ba bia mani gi ho pa. Minya ho anka mako US. Ope brofo kaninti na ope US and I say denti na ope US. No. I'm like US. You like US? Yeah. Okay. Because every time, every day, any human being you talk, oh, I'm home. I go to US. What I say? Into in comfort or tiny comfort. Kasa me US, me wo Holland. In Holland. In Germany. Ja. E grupa minya akwanya bi say a man for passport minya bi na minya chance bi so yeso ye ma doka sane ye show program e wani ji ye ma invitation entino bra na be shahad na be ji wani keke. I'm laughing like that kakai. I'm laughing more than kakai. US, Holland, Germany. Into US, Holland, and Germany. Any kura or paper say opportunity in the bar. And about could be home refugee. They say also at the Dubai. No. Dubai they say we are born. I think they say we are. Dear. But I say where fe. You see Dubai where fu. You see aduane bi omudi kura ye ton nsuo so. Sir. Sa na ye tete. But I say where fe. Me so me nko hoda. And this omo ye tete free omo no say yes nsuo bi so ye de enya nko hoda. By hoda ye say awia no bot say srem. Hey, oh mako srem da. Wako simda. Mako wa happen. Then they will call. Wa. On say mikrom. Adwuma pa ye o mikrom e small scale man. Okay. Nti eno no de meko wa so na nya wa krom ho na ye call you. Ye call wa krase be fa no gold pie. No mo too good. Nkrobi wo e be se me akwa me kohwe so bi. Nti ama me kodi wa ba na ye koye adwuma no o gold pie a anwumre you come back wa I'm stay wa. Yeah. Yo, and it Madokas. Yes, dear. One say we now chat Ghanaian movie. But apart from Ghanaian movie, country be a movie should be in biom now pay. Oh, country pa me pa movie pa. Me feel me share Nigeria movie pa. Okay. Once me try movie. Into anytime bia no wo dia wo ye no. Wo feel say wo bon ho modern. But de bia na say wo show obi de na you encourage you. Am I right? You are right. Encourage. Yeah, encouragement. Ese me show obi de. De bia me hwe Nigeria movie, me hwe mama patience so ko mo ne ade o hwe omo
Nigeria movie no one so a me foreign movie. Even India movie me hwesua de ompa. Obi on mo so na India for no mo katwi no. Obi o ka say India for twi movie na begu Ghana movie bi oboa. Ampa. Eka ho. Enka ho. Wo ye wo de ono so ye ne de. Just say penifo na mo yen. Say who say am TV station no ke yen so ye de ye na nko mo so ya sene na mo boye na mo yiman but omo fasika na mo akoto obi content na omo de aba ahanom na but entimi ngu yen ye de no omo ye omo de ntien so yen ye de me hwe ndie movie first pa me see so no na Nigeria movie hwan na movie e wo ho e ye ndie movie Busilimu so oto everyday omo ye movie no omo sasa ne ye from ne ani age enti ndie movie de e wo hono free tete omo kwa na bi ye ni first ne etwe scan e kwawe ya cost ni dem ukwa obetwa ticket ne de amount na ya gi ticket ne de stamp abon sem se ba what I say no we ma kwahwe wo bia na wo de stamp na kire se ukwadwo so aba nti ndie movie de nya na begu ya dwuma e wo hode da ompo na ama anibie na ye too much nti me hwe omo nso sini pa adisua bibi wo nti be hwe nti se adisua de yensua nwie no yensua e na ade a wani gye ho so de se de bia usua bibi fa me ne gye ho nti de bia me sua pa na agro be pa na English woman so ano no ope agro pa because me show height now onye short on wapi but oye average height ya kind of basketball bit me abo volleyball bit me abo handball enti agro be na uso pa na wani gye ho me ya ba ya ma ball pen sa me ni gye ho oh nice oh ma ball pen ye kuro mo nso mo te ma ball bi me ko ball bi na ye coach na amo ye ko kakra na nkosi aga me ni gye ball ho pa first na ye ball na say team so am support o mo ye has Accra House of Folk asa wo ti Kumasi oh emfa ho sa egu on mo say Kumasi ni de kotoko oh emfa ho sa me support House of Folk okay but see ana asa me support o mo bi o it say why mo na support anka blaster akwasi atonsuo mu o mo bu akuma she first no blaster first na John Mote ene Chastela wo ho no se House bobo na elusu mi nidi na makoma di akire satam na sister bi bo gospel musician ye friend sa na kan gospel artist bi ye friend Grisachi me feel sister na dread ene blaster anwumi everyday Ghana blaster ye na ye nie ba no mama ya tonsuo first blaster bobo mi nidi o ye hye ya inti manage ball ho me ma bobi pen na say ankosi ba bia manage ball ho na meni nso so je pilolo wadi pilolo pe baby yakola yusa indeed be down pilolo hwe pilolo nkwasi adwuma pilolo nkwasi ai wadi pilolo nsa na ede pa ai manage spa ho so dread spa ya yetu ende min tu bi mimi shanka sana o se ma ye nkofo bi a mo ye difficult nti no na menta mpem madamfo nti na wani je mema agro ho ma ye nsem kweka bi ohunu ye cross mahu na oni ho nti mimi so na menamfo ina ye mema okay na menam nti na me mama ne papa nim se masai nso na entisa ye mani na je mema agro me bobo me to spa enti na mato bi pen eti na wani na je mema agro ba na wani je mema sem dabi ne mani je mema agro pa even po school kakra me ko ye kra na menamfo ina ye mema one for be boy da na ho na no na nam se even po be ma me wale nam na we mpo na mnim ni babia okay nti wonu mema ndi agro na mo fisa wasai na nya se na masai me ana na me feel se mpe mema ti na ma me pe mema agro bibi ti se anhwe chire obibo obe ampa evradia ampa agro atwamo ene sa pilolo bant market ku be na me eno ka de se me ene se na kra me mbi hu edi agro anhwe chire se na ede ashashantumam ashisha abane she angro ne de bebre na bebre pilolo ina ye di bi pen eti English woman
Buan kasano. Bu as a person. Say ye kase ebia kwetwa sini ewo Nigeria ubeko. Oh, meko sabro fund to the bi o mka hye ya no. That no atro no script dey ama me. Say ye ni say into ube use wa adwene. You use your brain. Get me? Ye kase kwetwa Nigeria movies ha ubeko. Ye kase menko na director na odi me free akọ minim ne dia meko. Ba minim ne dia menko. Because yesi nwura mu hu ba kete ye hu pa. Ucha kete pa ni ne ye ba okro no. Nti minim ne dia menko because Nigeria ho ehye. Ene menko tena na mitine na mbabi. Ba se minim nipa na ode meko ne dia. Meko makra me maso. Director asuma esi so de meko Nigeria kwaye adwuma. Omo hwehwe me na so omo ehu na me a. Mbeko director no. You question you. Nti ma your friend say actor and an actress ben and na only ni hia e wo cinema e bring out all energy ne with talent. O say obi wan ni hia e da. Obi won so ni hia na e say ija e hwan. Oh, me ankasa me wura movie. Ya ankasa e wura asinicho na adwuma na gudada. Na kofom. Nti no meka ni say I say ma actress na ma metu bebre. Minimum chewa minimum mercy minimum ba sa minimum na nhia but me man de asa mini ebi mu ahihia ebi te se wo fa across say men enye Abusua Fie nkwa na mene na hia mene na edika twa me first movie na me wale no ampa first me share 2 pilots ka na wale no na me wale me ta wale na pa mene ni hia e ma me mo la no kosoro onsa star bi wona woni ni hia odum uja Obey to study on your stand in no be settle down. Ba wo fa across woni ni hia o encourage you. Dear wo from Quebec as abi sister aye ni say. Nti me ni hia e ma mani adin ti me ye adwuma ni ye. E bi te say wo fa bedi def so saa. Do o pese de me so me pese de nso de tie bia no eti me keka si ani ma na fa. Ono ka se me kuro mu ware no. Me wale no. Me kuro me kunu no. Ye twa o prof na me kunu no. Hey. Ai. Ono so meta wale ne pa. Oh nice. Na e man de also woni bebre anhia ba. E man de em say Mr. Mercy na me na hia pen no no na adwuma. Na sesi edu o ono so me na hia. Nso ono so na ni eden pa. Ono so me na hia pen. Na Emilia bro be me na twa 2 pilot no wumba. Ase ye nhia. One gafa mu na ye nhia ba the same adwuma na. Nti ye gumi ye hwede anyame na abaye ebeye ampa enti ma dokas yes dear na sa okra woni Abronomaa hia nso ye jaw say Abronomaa no Abusua Fie no omo se menu ye panyinte ya anam de ni de ma kakra ase hono from full respect bi wo kakra ba sanye from full respect nam de ma na nkono beji no ho je no nti ya anam abre me ho asa ya sa danko da adu bi ama no wanye no sa ebe ka se umu ade nti sa na be so ye sa na ese me se mbre mo asma no eti English woman insanu apart from acting insanu juma be bium pa na owo ana unim ye pa ye ka se enene ne nyina acting bia nkoso bium owo insanu juma na akwakoye no me talent wo me wonu ma ede no anuane na agufie we ye chef o frame si say yi ase me ye aduane aye from me ye aduane me ba me wonu ma wo ide aduane set me ankasa mba akumase no na me ye aduane ho adwuma even posini no on say sini no wuram na onye star atams na ye ntua wo ka wo nti wuram na wa pa bibi de wuram nti me wura industry ni me de wa fa ne wuram wo be no aduane ama artist no nam de wuram but eduru ba bi no na asesini twa no so no aye me de unu aduane na wunya time entwa adwuma no na me se ne na ma me fa we no to na me mani mbre am focus your sini no nti si a me focus na aye sini no yeah minim tie and dance so ye tie and dye na ye de hin tie and dye ye atale bi wo no ma e friend tie and dye
Omo chichire baby no me dey ahye ja e dey ahye dai mo e se na adwanyanki no basua bia pon me ho wo me certificate da ho na manfa anya adwuma ho adwuma den nti wo haye obi fie no anya mfitire baby oba ye no ma odi agro betu ai dai na ye de dai no e bon ba minimye basua em say 2007 na mesua ye Iti oko school ko ye home account ana say adwane no ane school PC school dey me ko kakra na mabon bro bebre ba okay bro dey me creativity ne me dictionaries na mam tim ka bro no say the now sika say o pay adwane no ende na me dey say bia ye fiade yo na home account for dey no mo ye. Let me tell you something. Home accounts. Come baba ya no home accounts. Onu bibi egu. But upon home accounts or ye ni na no. Ori school no ba me chinetena se tsire no kwan fa so do you cook. Because so ka so di book maduane no. Me koda hospital baby edu aduane be man fa nka ma no da. Because maduane no mo bi book nim no mo ya enkoyi but if ye pa oba ya tete wo fie se me ye aduane ma wa na wudi a anwe pe okofie okunu beja aduane no ade men ka da ko mesa da ye bia bro se wudi taste no ya kwai se da ku ya ye cameras eni e bi bia be ba fie na mo be how to cook my food sabodi ampesia you like se fufu ne abenkwan na opa betimi a fufu ne abenkwan fufu ne unim abekati konto dabi unim abekati konto unim abunabunu ade na unim abunabunu unim abekati konto se abunabunu die meka se me akasa me ma me kra waye bi e na me so na me ne mi na manete nti waye abunabunu ejani bebre won ma no ne sa ejani na bisa ona na se nkwan be na ye fe no abekati konto ya abe wo be fa abe wa fa nkate na wa fa konto mre training na ahono wa be siso no nkwan amsiso no na wa hono nkate so kakra na wo de agu abe ni mesiso no na wa poto nkonto mre manafe na wo de agu endo na efe na abekati konto ensema okikai nyina akra me de membedi waduane no but amama jedi she say aduane no adie aduane no ade me spam enti say no me catch am viewers oh ye wedding party ene den me jane number egu screen so betimi afre no keke ono be ka bia men charge one bia so na we odi wi a na say chicken wings are nine chicken pieces are nine oh you laugh it keke eti we dey ya yin nai say dey wa cheche say see abekati konto e be see nyihu say onimaduane no na rere nkwan iti ma na say aduane aduane dey de o wa beka say aduane nya da bia you lying aduane ntina me ntimi si dan bi o because your friends so oje no amfa ma na yei aduane sika nso entop rot nti kakra bi ebenya bi ye num ye ntine ye bre otra na nya meto nsafra ne de aro wa koda eti ma Lucas yes dear usano na wa wo show mu a na o ye stubborn ana say na wo bre on ase ana say ye no we ni edin da bi me kasa me bre mu ase na me buade na wo buade na me buade ba na me ni edin mimi so no unti me mfa asam ko me ko pipe no bia me ko ntokwa me de mbefi wo me ma beto wo pipe no because me so ne mani adinti no me beto wo pipe no a mesisiu ma beto no me mebu agyaw wonti ase a me de mbakete sha na wuyi e beko wo betimi na me so na me ho de ne me nka na ada na me ho de me ho single day am ma me complain na how mama Mishane mani adin chese na body no so yedin me body adin na me tese wo me na me nso mishane me tese ahoma ya hata ne ma wo so ese me wu ya medi dem yo wundi dem why come na say ye fan say
tian de yitimi fa tian na yin oh ba do baby so say me look smart sika na ahyehyɛ o san me huru so when you huru so wan kasa sika na ahyehyɛ o ene sika na emla ntentem abawi na sika ye wo ho ma dokas sika bebiribe we say na wo ye ma me neoma akwa sika na wahin sa ya dum ya dum nyame adum ntin kakra iguso minim se ye nwu ye ya de o cheso nyame obecha ma na so yeso ma dokas yes dear ka be pana wani je ho cars ni minim o de describe bia e bia won ka bi se sa ka we bi de minye bi ye wo Benz ye wo Ford oh Benz manage ho pa manage Benz na ba ku bi Land Cruiser na dia tie bottle no Land Cruiser Land Rover nya Land Rover Land Cruiser dia tie bottle na etwa I be on my blue black sa ka no manage ho papa manage ho na Taka Benz Toyota na dia Toyota ka sankasa de efe manage ka ho ba minibi no nchese meka se ka anye wo ka ba bia ukobia you look smart because ye fro se be ye adwuma o ba bi na mfa so we ana pese ye ba location ye boat sa ye be bia na cars ni we wachiri na chiri nya taxi bi ode ye bae nti sa atam no me wo salon car keto even po salon car bia ye ka o ada madam atena mu a ede me move ade me koba nti me no me nsakam ka bi obia kuta bia ye che no de ho so no ati ase nti no don't rush relax nyamemre na mepa sanyankopon se ka no benya bia ye tietie nsubonim na akosa nsu papa nti wonya ese salum ka krampo de ne bonya den nketenkete na na amade de ye botu enu mpo wonya bi animanimi krampo eye ka bia ye ka ati ase even pa ai praga kra na wo kra de usika so ye no nti ka de ka bia menya bia no de mi ansa metekam na de mekọ de meba de oba yeah nice enti ma doka se de wani ji aduane restaurants be pana e bia akodidi wa na wo de hotel kra wakọ ho adidi wo no so maduane ye wo de ai bia be bia na bia bi pese o de opie kwa on be bustaw se bia surprise na ko de woko hotel na restaurant hotel de betimi aka se ye twa two pilots and a director producer and me a koda hotel Respect e Kumasi a horn mum na yeda ye adwuma no but apart from no me said dan koda hotel bia da mum sa woka se bi a weekend bi menua bi wo ye weekend na bi oso dokas na MPA no oye menua ba menua ba bi obi anyame hira no e fe no na nafia bruni ai sa na efra no de weekend bia o de mekotena +2 se no ho adenkwa de so na brempie na me feel lonely no wa frɛ me jamini obi o de me pienti na jamini ama me so na de me akotena bia +2 last so di ne baby no de akotena golden tulip Kumasi golden tulip na ba ko bi susu Kumasi mi re fi ni din eno so ye hype pa won fasa ewo ahojo side ho Royal Lametta avradia oh esikafo ajo mo ani oh Royal Lametta a nice hotel very nice and golden tulip wura hon ma se wura heaven ketwa na body na ye cold come on you chill I'm out for chilly na mani ji adwale so ho swimming hey what me ko ba bia nsuo we de wako me woni medware oh yen kan bebre sa ba minim se metena mpo anopen me kai last with that bi de ekoye adwuma wo kromante before say be move camera no free yin na tu ye for me sramo ahia me de mo abai mo hwe no bia nkoto nsuom me suro me ho nya sa madwuma yekotwa mama atasin yetwitwa asinsini na awie ye pon ye no na nitinam daponim ohwehwe Stadokas na dance yes Stadokas Kumasi ni director no adwunu onu se me yetete mpo ano ti mani ji adwale ho pa
Any just swimming. Many just swimming home. Many home. It's one day me I come back before the wako. Royal America no could jarry. Every dear. And yes, I don't know, sir. O frame and Tamana, my wolf food pan near the pussy. The pussy mono near the court. You jolly now. What's me for a Gianni Cohu? Yeah, I'm from so more Mediani. Oh, my dear, no, Sayan and Coye, Papa. Sir, one out pet, Tintin name. Let me pet intimo, native for minimity. Ah, me call Madame for Buon kind. Ya quota ponchia young crying. Ya be wolf for a dear, I am quite a young quota bunch also for Bain. Bendy. Wow, Coto. Ah, they are Brian Quire. Before ni intimate me diniti fufuni sincha kra me wo pampan me pedi aposime twu me minima nit fufu ya wo kan ese bay hey English woman unko mo chiche me de me unka se me jawa ma oh se me pese me jawo kra me nya kwa nki yakasa the whole day fi se na me misi pe wasem na me pe unko mo e wo sa na obi ti fie obi ti adwuma mo obi ti baabi na ne gye wo ho opewasem ohun wasinimu a ohun de wonye se obi a wasinim bi on pe na asem na ohun kwa wo cover na ti ko obekwa akoto ohun wo YouTube obekwa akohye enti se de wo komo twetwe de obrofo krai kumi no me mpeze me jai krai mama ko enso me chewt na ha krai enye yi efunu be de na nkwa amuna me chewt na akwa enye yi we de madokas one last question dear pa baka nyoma wo pe nyoma e ma we niji nyoma we niji hu dear na wo mpe ade a mempe uchi me mabufu nye ntia de bia no na wo se na obisam se mepe mempe ma adamfo ema ye bibia ho de ohun ye kro betwa atoso me mebufu a me pa ya kapa okay wanwe am na obe ya aka kosip da ma tama Yesu beba na nena nkasa na ese Kristo ntie ya na ye twetwetwa nyoma bi so me wakoma pa me pa agro bebre me koset so me di agro na me ne obia ye free because nipa ato na ese free wo kira ho akosi nan nipa nche na ye free asase we so nti hunu a serekire no but obu ona wo serekire no bi o mu kira na ofu se o maami kura wagime nti me hu sa na me start say me komachi me wakoma pa me sere pa ba me wakoma pa ade a obi de be ya mempe ye ntwatoso se asama a won kan ye wunim ho hwe no no anka se create no wakeka na ene wasama ye pepepepepepe ese ba akwa ko dance for yin wujiwa no ba bi enye yi eno de so wo de bi ye me a wahwe a wo ye nsuo kura mi ntwa oda eno de wo ye nsuo kura min sabi kura na manom enti mempe ntwatoso mempa asama ye ka to obi so wo de maka no ka memeka no krepa asam no meka na ubisa me ade meka yan mecheche macho so we mekan we manka ba de menka yan no twato me so dia ene ne wa hu me yi nti ade a mempe kra yi twato so enti se de waken me ji di se so bi ba be twancho ato so dabi se we di kan aka nyoma ope ene de ompe de ma we niji enti se we ye ne fan na otu we se wan de ma doka se niji na se bia ope se oye bibi e de che odo a wo ma na waka ni na o se ope swimming ope aduane dinti o se obi onu ma yoma kitigiti bia be ya ma na ma wa be pe wasem so ye bibi che o do che ma lo kasa be fa ne ko swimming ana be fa ne ko tena plus 2 no ndi na ye ndidi nchele ye vibe sa no no ope na waka de won penti in case that bi woni ne ko fa danfo a o sere on pe intwato so e ya de a ne kra echi entino waka we nyina madokas wadofo o fans nkofo show nkofo do me kan comment on YouTube comes hey and man look as we superstar kabibi so mashafo me fan me damaswati ewrade a o shira nipa da sani ntime ndome no on shira mo on hwa mo kra so na mo amba asem be Ghana efi Ghana ekosi wiase afa na nyina abrochirefo US for ye ku obi a me wo mu ye fra wo mo global discussion group for
global for baby amu bia nyame onhyira mo ate ene ahofa ma mo ma me odo amoda na di kire me ye global for se kasa me momodin anka mabom hia din dodo na so abrani ntino mechia mo nyinala efi executive so ekosi yen members ya egu ase we nyame onka mo ho adwuma bia mo ye bia nyame onton su papa nguso no nhyira mo na mo ho amba asem si to ya le boni bi fewio ma modi ye mahwefo de ene me fan de mo ye out mo nka ho nyame ombo mo ho ban adwuma bi obi aye bia nso no onhyira no no ombo mo ho ban a mo ho mbas omma mo nkwa ahodi mu omma mo yokoduro hum e wa awurade Yesu Kristo di mu na mebɔ mpa ye wie medamase mechia mu ina medom sane mo dom no dom pa nti me de me ene fan nti me ka amen ni nyina and on behalf of fans no me gina ma ye do wan kasa mama no kasa ya wo ye no koso aye fi se no na ma ye nije obrofo a wo ka te se wan keka wo de wo adwuma mu e ma ye pewasem eno anso na ye bia ye kwa ye stress da ye hwe obrofo bia be ka e betima stress enti ye bompa esi na me be koso ama wa ho na da de wo ye no watimi age enti ye me de me kasa on behalf of fans say me your fan kese pa thank you me do wan kasa thank you ojuma ye me fe ojuma so eni thank you e na se de me basset to kra osini me seresi maba aba be fa obi kwa ko be kasa na me de me nye na den de but what tia ba fel so ani aba be twetwen komo na e kasa e da wase pa nya me amen na mo share ni nyina na mo comment na mo say like mo subscribe to Abronomaa TV na mo wie na se de mo do mama dokas no mako akobet official TV so akọ share ni movies ni videos we akọ JKS ho we akọ street code promoting Ghana so ho no channels ya mabobosi ukwa best of mama dokas English woman benya ni na we de ye de besi he ya mama dokas ye da wase so ye fro bye ye da wase pa nya me shra on to kwantese mi mu de me nka me pe wasam dudu and then me am no be twa picture don't worry say dem si pe wa me no be twa picture no problem I'm ready. I've set you. Hey, Abusua Fie, mo ba ba wa ye. Let's say ciao.